بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العظيم. Bekem danışman Kur'an'a ant, elbette sen peygamberlerdansın, tuğra jolga baştavçu. Ul Kur'an küçtü, borker, Rabbin Allah'tan taraftan düşürülgen, korkutuğu için, eskertüğü için şunday bir kavimdu. Alardan ata-enesiga, alardan atalarına korkutuğu, eskertüğü kelgen emes, alar bekapar. Şonunda alardan köpçülüğüne azap, macip bolup kalgan alar iman keltirişpeydi. Elbette biz alardan moyunlarına kişenleri salıp koyduk. Alardan eyeklerine şeyin jetet. Alar başı götürüp kalgan. Jana biz alardan артынан tosmalar koyup koyganbız. Alar da tosmalar orup kalgan. Alar eştekeni görüşpeydi. Alarga barabar sen alardı esketpesing da alar emi iman keltirişpeydi. Elbette sen zikirdiye geçken Rahmanды көрбөй корккондорду гана эскертесиң. Жанааларга магфирет, кечирим, чоң ажыр менен ажырды башарат кылып сүйүнчүлөгүн. Албетте биз өлүктөрдү тирилтебиз. Жана алардын кылган амалдарыны, алардын асарларын да жазып коебуз. Баардык нерселер ачык китепте сакталынган. Ясин сүрөсү Кур'ан-ы Керимдеги 36. süre. Düşüş tertibi 41. süre. Suratul Yasin'dagi Mekke'de düşkön sürelerden birisi Mekki süreye girdi. 85 süre Mekki, kalganı Medeni süreler hesaplandı. Oşonun ortasında 41. süre bu Yasin süresi. Yasin süresinin faziletleri dağın ayabay köp hadislerde kelgen fazail Kur'an'da, Mishkatul Masabih'te, başka köplerin süreler kitaplarında Yasin süresinin özgüçü faziletleri geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette Yasin süresini bu Kur'an'ın jürögü dep aytılgan. Yasin bu Kur'an'ın jürögü. Kur'an'ın jürögü degende ulamalar aytат. Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala 3 mazmundu beken bayandaydı. Özgöçü ahiretti. Şu 3 mazmun özgöçü ahiret körü bayandalgan. Oşonun üçün Yasin süresini Kur'an'ın jürögü dep aytılат. Sebebi adam balası jürögü jakşı bolsa al jашоо болот анда.
jüregi orusa, jürek kesse al ölet. Oşonda ile imandın, Kur'an'ın jüregi Yasin bolgon maksatı, oşol ahiretde istep, ahiretten korkup yaşasa, oşol Kur'an'ın negizgi jüregi bolgon Yasin'in bereketi bolat. Oşon üçün Kur'an'da Yasin'de Kur'an'dan jüregi de atalgan deydi. İkinci bir maksatı mufassirinler aytat, Yasin'de süresini Kur'an'dan jüregi degen sebebi Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de ulamalar 4 nesnelerine bölükgü. Tibal, ondan keyin mi'in, masani, mufassalat. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerini düşünüp adatga qarap bölgönde 4 türge bölünет. Tibal degen uzun süreler, 100'den 200'den aşık sürelerdi adatını tibal dep aytılат. 7 süreni tibal dep aytılат. Andan keyin mi'in degen bar. 100'den aşık ayetlerin sanı 100'den aşık olsa, ana mi'in dep aytılат. Andan keyin masani degeni var. Al 100'ge jetpegen süreler, ayatın sanları 100'ge jetpegende masani deydi. Andan keyin kıskalarını mufassalat dep aytılат. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'deki Yasin'in kalbul Kur'an degen bir sebebi bu Kur'an'ın ortası. Sebebi masani'ge kiret. Tibal, mi'in, andan keyin masani, anan mufassalat. Oşon üçün masani'ge kiret. Jalpısı 83 ayetten turat bu Yasin suresi. 83 ayetten turat. Oşon üçün ulamalar, mufassirinler Kur'an'dan jüregi de aytışkan. Andan sıtkары hadislerde gelet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kim Yasin suresini bir jol okusa, al adamga 10 jolu Kur'an'ды hatım kılgandı soğuk verilet deydi. Bir jol okusan 10 jolu Kur'an'ды hatım kılgandı soğuğunu alasın. Şunday berekeli sure. Biroq düşünüp alış gerek, kebir uçurlarda Allah subhanahu wa ta'ala fazlı soğuk beredi. Koşumça soğukları verilet. Aslıdan koşumça ziyada kılıp bergen soğuklar bolat, fazlı soğuklar bolat. Oşon üçün Kur'an-ı Kerim'deki misalı Yasin'de okusan 10 jolu soğuk verilet deydi. 3 jolu İhlas'ta okusan Kur'an'da soğuk verilet degen hadisler gelet. Bulardın manası bir gana oşolarda okup, kalgan Kur'an'ды okubay koy degen mani emas. Kalgan Kur'an'ды okup, Kur'an'ды baştan ayak okup, bütürgönde soğuk özünçe al. Ağa özgöçe soğuk verilet. Biroq bu sürelerge çekeçe Allah Subhanahu wa Ta'ala özünün fazla rahmatı menen, fazla karam menen buga özgöçe 10 soğuk berem dep, 10 Kur'an'dan soğuğunu berem dep neqan eskertken. Oşon üçün bu süre jönökөy süre emes. Kur'an-ı Kerim'de bir jol okup koysoň inşallah 10 jol Kur'an hatım kılgandy soğuğunu alasın. Bunu ulamalar aytat, misalı sen darıgerge barsaň sana bir dary beret, je bir vitamin beret. Aytat şunu erte menen keç içip tursan tamak jebeseň de bolat. Oşol tamaktan jep olsam bir nanyň güçünü beret, je 2 nanyň güçünü beret deydi. Vitamin içip atasın, oşonun güçünü beret. Biroq nan jebe koyboysun. Tamak jebe koyboysun, jeşin gerek. Vitamin ordu başka, tamaktın ordu başka. Düşünüktübü? Al vitamin bolup da sen jep atasın, biroq tamakты jeşin gerek. Anan ömür boyu ile uşun jetet maga jakşı boldu, nan satıp alıp jürбеймин, bala çakarma bir götüp koyuyorum, barыбыз uşu vitamin içip jüre berебиz. Uşun menen kursak toyup kalat eken dese, elder aytat bul toora emes deydi. Oşo siyahtı öyle bir adam Yasin'di, je İhlas'dı, 3 jol okup öyle jüre berse, ömür boyu Kur'an okusa toora emes nerse. Kur'an-ı Kerim'di okup bütürüp al özünçe bir fazilet. Okup özünçe fazilet. Al endi kebir sürelerge Allah Subhanahu wa Ta'ala min fazlihi, özünün tarafından ne kılat? Koşumça beret. Bu fazıllar özünün nimesi, hikmeti var. Oşulardan birisi Yasin'e verilgen fazıl karama. Al Yasin süresine verilgen fazıl karam. Kim bir jol okusa Allah Subhanahu wa Ta'ala ağa 10 jol okuganın soğun beret. Andan sıtkары kebir ulamalardan, kebir sahabalardan da rivayetler gelet. Allah tajribasidan da rivayetler gelet. Kim erte menen okusa Allah Subhanahu wa Ta'ala keşke inanı saktayt deydi. Kim keşinde okusa ertemegine çeyin Allah Ta'ala jamandan saktayt deydi. Andan sıtkары ulamalar aytışat. Kim ertemenen okugan bolsa Yasin süresini, bu hadiste de gelet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kim ertemenen okugan bolsa keşke çeyinki hacatını Allah bitiret. Kanday hacatı olsa, dünyaga muhtajlığı başkası ne olsa Allah Subhanahu wa Ta'ala hacatını bitiret deydi. Eğer de keşinde okusa
taң atkanга çeýinki zararçylygy bar hajatyny Allah Taala bütüret diýdi. Oşoň üçin bul süreler faziletli süreler, özgöçe süreler. Kur'an bardygy Kur'an, biroq Allah Subhanahu wa Taala içinden özgöçe kılıp koygan süreler bolat. Oşolaryň birisi bul Yasin süresi. Yasin süresi dagы özgöçe ne faziletke ýe sürelerden birisi. Dagı başka ulamalardan kelgen, sahabalardan kelgen faziletler de var, tecrübeler de var, bardygy bar. Biroq alar öz orduga koyuş gerek. Şariatımız, dinimiz birinci Kur'an'da karaydı, erece. Birinci Kur'an, anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, anan akval-ı sahaba, anan imamlardan, müştehitlerden, alimlerin sözleri. Bu tertip menen getet. Tertip menen getilet. Birinci biz Kur'an'da karayız. Anan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerini aytabız, faziletler kelgen bolsa. Andan keyin sahabalardan sözlerini aytabız. Alarning tajribasi bar, alarning bir aytılgan söz bolsa ana aytabız. Andan keyin müştehitlerden, alimlarning sözüni aytabız. Uşul tertip menen getilet. Şundayby, hiç kaçan muna sözler, müştehitlerning sözleri, sahabalarning sözleri, başkalar Kur'an hadisine karşı gelmeydi. Oşon ele mağazyny alar bayandagan bolat, biroq alar biz alimlarning sözleri deybiz. Peygamber aytgan jogany, Allah Taala aytgan jok. Alar özünün ilmine dayanıp, oşol tajribada körgön nesesini aytat. Oşolaryň birisi uşul Yasin aytylgandagyn ulamalarning sözleri. Andan keyingi mesele Suratul Yasin menen Fatih suresinin ortasında baylanmış. Ötken sabahta biz Suratul Fatih'de okumuştuk. Fatih suresinin ayağında mazmun bu risalat boyunca. Risalat boyunca mazmun bolgan alar kafirlar özgöçe ahli Quraysh müntim qasam çetele. Auzubillahi mineşşeytanirracim ve aqsamu billahi cehde eymanihim la in ja'ahum nazir la yakununna ahda min ihdal umam felemma ja'ahum nazir ma zadahum illa nufura. Degan ayet. Allah aytateli ahli Qurayş'teki Araplar, Mekke'deki Araplar eğer bizning arabızdan, Araplardan peygamber gelse, biz sizlerge karaganda, yani Yahud men Nasaraga karaganda biz to'ra jolda yaxshiroq yurabыз. Ani bekem qarmanabыз, ani tashlabayбыз, ani başımıza көтөрүп жүрөбүз deb qasam içişken edi. Peygamber gelse şunday kılabız deb. Allah Subhanahu wa Taala oşolarga jogap katary Kur'an-ı Kerimde Yasin'de oşolarga jogap katary ayattan başlap atat. Şunlarga al Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel mursalin ala siratin mustaqim degan ayat. Nawşul jogap katary Allah Subhanahu wa Taala Yasin'de risalat menen başlap atat. Demek bu Kur'an özgöçe kitap, Allah'ın kitabı. Her bir hayatın ortasında baylanışı olur. İki sürenin ortasında baylanışı olur. Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın kitabında ilmi çeksiz. Yani ayet karasına Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bu huruf-u muqatta'at. Huruf-u muqatta'at tötkönde de aytkanbız. Her daim aytkelebіз. Bu bölünüp okulat. Oşon üçün bunu huruf muqatta'at dep aytılат. Yasin. Ya degen söz harf özünçe, sin degen özünçe. Ökönü koşganda Yasin degen söz çıgat. Bu huruf-u muqatta'at Allahu a'lam bi muradihi. Allah'dan başka hiç kim onu bilmeydi. Allah Teala da bayandagan emes, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bayandagan emes. Bunun manasını bayandagan emes. Bunun sırrı Kur'an-ı Kerim'nin büt bardığını 100% hiç kim bilmeydi degen söz. Kur'an-ı Kerim içinde kelimet sır bu kitap. Bunun nesini hiç kim bilmeydi. Kebir ayetlerden ulamalar peygamber de bilmeydi degenleri var. Kebirde peygamber bile ümmet kayıtmagan degen sözler var. Allah alem. Onun için Allahu alem bi muradihi. Demek Kur'an-ı Kerim'de düşünsün dağın, düşünmesen de okuyabilirsin. Şunday kitap. 100% düşünüm degen hiç adam yok. Huruf-u muqatta'at kedotat yani hiç kim düşünmeydi. Yette Yasin, kebir rivayetlerde ne Kaf, kebir surelerde Nun, Alif Lam, Ra. Toltur ayetler gelir. Alardan manasını Allah'tan başka hiç kim düşünmeydi. Allahu a'lam bi muradihi ayetler. Kitaplarda karasalar, tafsirleri karasalar büt bardığı Allahu a'lam dep ayetler. Allah bilir. Kısaca cevap usul. Elbette ulamalar, mufassirinler tavil kılışıp kebir sözlerde aytışat. Al-zanni manası hakiki yakin manası emas. Zanni manası bo'lishi mumkin. Oşonun birisi Yasin degende ya insan degen söz aytışat.
Ya insan degen söz Habaşa sözünde, Habaşa dilindeki söz Yasin degeni ya insan, ey adamlar degen manası var deydi. Kebir ulamalar aytadi, Yasin degeni bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin atlardan bir atı deydi. Peygamberimizin atı, 99 atı var. Oşonun birösü degen sözde aytkan ulamalardan var. Kıskası Allahu alem bu manası neken Allah özü bilet. Yasin bu Kur'an'daki ayet, bu iman keltiririz. Bu sürünün atalışıların uşul Yasin degen söz beni başladığım için Suratul Yasin dep atalıp kalgan. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Yasin degenden keyin vel Kur'anil Hakim dep qasam içiyor Kur'an'da. Vel Kur'anil Hakim. Hakim bolgan, danışman bolgan, muhkam bolgan Kur'an'a ant. Vel Kur'anil Hakim. Allah Subhanahu wa Taala birinci ne Kur'an başta atar. Yasin vel Kur'anil Hakim. Hakim Kur'an'a ant. Qasam Hakim Kur'an'a. Hakim degenin bir manası hikmet. Hikmet degen danışmanlık. Danışman Kur'an'a ant degen manası var. Bir manası usul. Hakim ne olur? Danışman degen söz manada. İkinci manası hakim mustahkam manasında. Bekem degen manada. Onun için kebir ulamalar bunun oturganda bekem Kur'an'a ant dep oturgan. Kebirgileri danışman Kur'an'a, hikmettu Kur'an'a ant dep oturgan. Eköteң tura, sebebi hakim degen söz bir manası danışman bolsa, ikinci manası neken? Bekem degen söz. Kur'an-ı Kerim danışmanlık kitabı, hikmet kitabı çeki joğanın. Oşonday da Kur'an-ı Kerim öte bekem kitap. Kur'an-ı Kerim şunday bekem, kıyamatga çeyin turat, anın mazmunu, anın sözü, anın lafızları, anın tamgalары al özgörбөйт. Eştige söz özgörбөйт, kıyamatga çeyin turatkan kitap. Allah Teala özü düşürgön, özü saktayım degen. Oşon üçün bu bekem kitap degen manası da var. Vel Kur'anil Hakim. Hakim Kur'an'a, danışman Kur'an'a, hikmettu Kur'an'a, bekem Kur'an'a ant degen söz. Emi hikmet degen ne degen söz? Hikmet degende uğap uğup jürösüңөр, uğasıңar Kur'an'da da köp kelet bu söz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala aytadi: "Ama yu'tal hikme faqad utiya hayran kesira." Kimge hikmet berilse, aga çoğ jaşçılık berildi deydi. En çoğ jaşçılık berilgen kim? Hikmet berilgen insanlar deydi. Hakim insanlar, danışman adamlar kimler bolat dese, ulamalar aytadi, hakim degende hakimdin sözü hikmetli boluş üçün 3 nerse tabılış gerek. 3 şartı var bolsa, 3 nerse bolsa, ana uşul adamdın sözü, uşul adam ne bolat? Hakim insan bolat. Anın sözleri dagı hikmetli danışman sözleri bolat. Birincisi, aytılgan söz nakılga toora keliş gerek. Nakılga toora keliş gerek. İkincisi, akılga toora keliş gerek. Üçüncüsü, insanın fitratına toora keliş gerek. Ana uşul 3 nerse bolsa, ana uşul sözdü, aytılgan sözdü, fuqahalar, ulamalar, danışman insanlar hikmet dep aytышкан. Nakılga toora kelsin degen söz, aytılgan sözün nakıl degende bizde Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz sünneti, anan icma, anan kıyas. Ana uşulu biz ne deybiz? Nakıl deybiz. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Ana uşulu ne deybiz? Nakıl deybiz. Aytılgan söz uşul 4 dal keliş gerek. Uşul 4 dal kelgen söz danışman söz bolat. Eger 4 dal kelbese, Allah'a karama karşı bolsa, Allah hikmet emes. Al buzuquluk. Al adam özünü hakim sezip algan boluşu mümkün, danışman sezip algan boluşu mümkün. Başkalar bu jaxşı söz aytdı, kıyın söz aytdı deşi mümkün. Birok biz aytabız yok. Bizdin nakılga toora kelbeybiz deybiz. Je Kur'an'a toora kelbey kalışı mümkün, je hadiske toora kelbey kalışı mümkün, je icmaga, je kıyaska. Oşon üçün hikmet boluş üçün birinci şart neken? Nakılga toora kelsin. Nakıl degende Kur'an, ve sünnet, icma ve kıyas. 4 nesege toora keliş şart. Andan keyin akılga da toora keliş gerek ikinci şart. Aytılgan sözün makul boluş gerek. Makulatga toora keliş gerek. Eger de makulatga toora kelbese, akılga toora kelbese, adamın akılına sıybasa, anda da al hikmet söz emes. Al danışman söz emes, al hikmet emes. Düşünüyorbu? Üçüncüsü meken insanın fitratına dal keliş gerek. Akıl estü, fitratlı insan o sol sözdü, kımbat bağlı söz, danışman sözü kabul alış gerek. Hikmet söz inşallah akıllı estü adamın fitratına dal keledi.
fitratına dal gelbese, bul dağın hikmet emes. Ulamalar hikmet emes deydi. Oşun için Kur'an-ı Kerim şunday kitap, "Vel Kur'anil Hakim." Hakim kitap al. Bu Kur'an ne kılat? Nakılga da to'g'ri keladi, balki nakıldın başı özü başında turadi. Adamdan aklına da to'g'ri keladi, adamdan nesine fitratına da to'g'ri keladi. İnsanın fitratına to'g'ri keladi. Fitratallahi'llati fataran nasa alayha. La tabdila li halqillah. Zalika dinul qayyim. Oşun için bu Kur'an şunday kitap insanın fitratına da dal keladi, insanın aklına dal keladi, insanın nakılına da barliq meseleге to'g'ri javob beradigan kitap. Bunun için Allah Subhanahu taala aytib o'tadi: "Vel Qur'anil Hakim." Hakim bo'lgan, danishman bo'lgan, bekem bo'lgan Qur'onga ant. Ant deb Allah aytib o'tadi: "Innaka laminal mursalin." Inna la ekotinna ta'kid. No inna men kelib o'tadi, andan keyin lam ta'kid kelib o'tadi. Ko'rdingizmi? Albatta, so'zsiz sen payg'ambarlardansın degan so'z. Bunu ko'tarilganda albatta lam ta'kidni qo'llanish kerak. Albatta, so'zsiz sen innaka laminal mursalin, payg'ambarlardan birisin. Allah qancha payg'ambar jibergan bo'lsa, o'shalarning ichida sen eng oxirgisi, eng yaxshisi, eng mirzasi, eng yaxshisi sensin degan so'z. İnneke leminel mursalin. İnneke leminel mursalin. Albatta sen çınığı peygambersın. Albatta sen çınığı peygamberlerden ne? İmamısın degan söz. İnneke albatta sen leminel mursalin. Lam takid, nun takid, inne takid bar gel o'tadi. Ne? Albatta sen peygamberlerden çınığı peygambersin degan söz. Qanday peygamber? Ala siratin mustaqim. To'g'ri yo'lga boshlovchi. To'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi sen çınığı peygambersin dedi. Allah Subhanahu wa taala birinchi Qur'on qasam ichdi, undan keyin payg'ambarga qasam ichib, endi payg'ambarga aytdi, payg'ambarsin deb. Demak, Qur'oni Karim payg'ambarni tasdiqlaydi, payg'ambar Allohning kitobini tasdiqlaydi. Öko'vi bir-biriga qarama-qarshi kelmaydi. Tushundingizmi? "Va law taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil watin." Qur'onda Alloh aytadi. Agar bizning tarafimizga bir narsani qo'shib jibersa, aytaman desa, mo'ynidan Alloh taolo aytadi, o'sha vaqtda biz ham jazo tortamiz deydi. Ölüm cezası tortamiz degan ayet var. Peygamber hech qachon Qur'onga qarshi so'zlamaydi. Qur'on hech qachon payg'ambarga qarshi so'zlamaydi. Öko'vi bir narsa, atiyalloh va atiyar rasul. Atiyalloh va atiyar rasul. Allohga bosh egila, payg'ambarga bosh egila. Allohga bosh egila, payg'ambarga bosh egila. Öko'vi bir narsani Alloh taolo bayonlaydi. O'shaning uchun innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Albatta sen kishiniga payg'ambarlarning birisi payg'ambarsin, ala siratin mustaqim, to'g'ri yo'lga boshlovchi. To'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi chiniga payg'ambarsin deydi. Endi ne oldu? Buna şu Araplar waqsamu billahi jahda imanihim la in ja'ahum nazir la yakunanna ahda min ihdal umam degan so'rovuna javob oldu. Allah javob qatar aytdi. Mana albatta men o'zimning suyukli payg'ambarimni Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni sizlarga payg'ambar qilib jiberdim dedi. Tushundingizmi? Innaka la ala siratin mustaqim. Tenzil al-Azizir Rahim. Tenzil al-Azizir Rahim. Bu ne deydi? Kur'an'da Allah aytadi, bu Kur'an tushkun. Qanday tushkun? Al-Azizir Rahim. Kuchli jana bo'g'irker. Kuchli jana bo'g'irker zatning tarafdan tushgan kitap. Demak, kitap o'zida muhkam. Kitap o'zi muhkam, bekem kitap, danishman kitap. Tushiruvchi zot tag'in qanday? Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz val Rahim. Kitobidagi o'ta bekem kitap, o'ta qimmatbaho kitap. Yana tushirgan zot Alloh subhanahu va taolo o'zidagi Al-Aziz, eng kuchli. Ana hech kim jengil olmaydi. Al-Aziz, Al-G'alib, Al-Rahim. Ikkinchisi menni Rahim. Bo'g'irker zot, bo'g'irker, merimli. O'sha merimli bo'lgani uchun Alloh subhanahu va taolo ummatga ne la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Ummatning qo'lidan kelgan amallarni g'ana bergan. Rahim bo'lgan sebepti. Kuchli desalar berib qo'yib, ummatni qiynagan emas. Ikkinchi sifat ar-Rahim. Ar-Rahim Allah ne qildi? Ummatini jengil din berdi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Ma ja'ala alaykum fid-din min haraj. Dinda haraj yo'q. Tushundingizmi? Din jengil. Sebep ne uchun? Dinning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo ar-Rahim. Bir sifati ekan, al-Aziz bo'lsa, ikkinchisi ar-Rahim.
Demek Allah'ın kitabı dağın güçlü deken danışman Allah özü de rahim borker zat. Allah Teala'nın ümmetini özünün bendelerine ne kılgan? Özünün ümmetine jaraşka, ahvalga jaraşa jengildindi, bergendinde hiçbir kıyınçılık yok. Tenzil degen söz bu düşülgön aytıladi tedrijen. Anzala bu bir düşkönde aytıladi. Anzala bir düşkönde. Daf'atan vahide deb aytıladi. Tenzil degeni bölüp düşülgönde aytıladi. Tenzil el-Azizur Rahim degende bilinadi. Kur'an-ı Kerim bölüp düşülgön. Kur'an-ı Kerim 23 yılda düşüp bitken. 23 yılın möhletinin aralığında Allah Subhanahu wa Taala peygamberliğe düşürgen. Onun için Kur'an'da tenzil deb de keledi, inzal deb de keledi. Düşünüyorlar mı? Anzala yunzil olsa daf'atan vahide düşkün. Al asmandan, lavhul mahfuzdan nege düşkün? Asman yunusku daf'atan vahide düşkün. Bir zamatta. Keyin alacaktan bir yaka bölünüp ahvalga jaraşa 23 yılda düşkün. Onun için Kur'an'da tenzil deb aytıladi. Tenzilul Azizur Rahim. Bu Kur'an tenzil. Allah bölüp düşürgön. Al Aziz Ar Rahim. Güçlü, jengilbey turgan galip zattın tarafından jana Rahim bolgon, merimli bolgon zattın tarafından düşkön kitap. Demek Allah Teala ne kıldı? Kur'an-ı Kerim'de kanday düşürgön sebebini aytdı. Kur'an'da Allah'ın tarafından düşkön, peygamber de düşkön, ököteң ne Allah'tan ıyık kitapları, ıyık insanlar. Emin Kur'an kimge düşkön? Buna şunu keyin ayette Allah Subhanahu wa Taala bayanda atat li tunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum gafilun. Senemi inzar kılasın, korkutasın, eskertesin bu Kur'an menen kavman şunday bir eldi ma unzira ma nafiye oluşu mümkün, ma mavsula oluşu mümkün, ma mavsufa oluşu mümkün. Arxıldı manası var, az görüsü var. Bu şunday bir kavmdu ma unzira aba'uhum alarga atalarını hiç kim eskertken emes. Allah'ın atalarını hiç kim eskertken emes. Fahum gafilun. Allah gafilette. Allah kaydiger. Allah bekapar. Allah bekapar uktap yatat. Allah'ın atasıga da eskertüge gelen emes. Oşondoy kavmdu sen eskertip atasın degen ayet. Düşünüyor mu? Litunzira kavmen ma unzira aba'uhum fahum gafilun. Şunday kavm Allah ne oldu? Allah'ın ata babasına eskertüge gelgen emes degen söz. Ma nafiye manasında. Anda ulamalar aytadi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen Araplarga jakın arada peygamber kelgen emes. Ahirgi peygamber Araplardan İbrahim aleyhisselam, keyin İsmail aleyhisselam. Andan keyin silsile toktogon. Keyin kelip anan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelgen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bani İsrailga başka kavimlerge kelebergen peygamberler, biroq Araplarga kelgen emes. Oşun için Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala aytpat, "Ma unzira aba'uhum." Alardan atalarga eskertүүчү kelgen emes деп атат. Alardan atalarga jakın ortada eskertүүчү kelgen emes. Düşünüyorlar jakın arada alardan atalarına eskertүүчү kelgen emes. Ataları, babaları, fitrat doğru, aybay uzun doğru bolgon Araplar kelgen emes. Oşondoy kavmgo seni jiberip atabız. Alar fahum gafilun. Alar kaydiger. Allah hiç tekeden habarı yok, bekapar insanlar. Usularda barıp sen ahiretke inen esketken, korkutkun dep atat. İnzar degen söz korkutu. Düşünüyor mu? Korkutu. Peygamberin bir sıfatı inzar, tebşir ve tenzir. Nazir, beşira ve nazira. Beşir de bolat, nazir de bolat. Biroq bu jerde eldin bardygy ahmakçılık, karangaçılık, karangılıkta butqa sıyınıp öte jaman japay bolup ketken учурда tebşir ketpeydi emi. Al vaqtda bir gana korkutup ketedi. Tafsir kıladigan nese jok özü. Oşon üçün bir gana korkutup, uşulap aldı ölüp kalsaң mындай болосун деп korkutkandan başka yol jok. Ahiretти eskertip korkutudan başka yol jok bolgon üçün başında Allah Subhanahu wa Taala inzarda aytып atat. Oşon üçün dawattın usulubu da nazir de var, başir de var. Başarat da bolat, sүйүнчү, жакшы сөз, жумшак сөз, жылуу сөз бул да керек. Кээ бир учурларда эмне керек? Ооруп аябай өтүп кеткен болсо, анын да коркутуу да керек болот. Коркутпасаң ал кайтпай турган болсо, анда коркутуу менен гана аны дагаватканга туура келет. Ахиреттен, Алладан, өлгөндөн кийин кайра тирилгенден коркутуудан башка жолу жок. Мына ошон үчүн Аллах Субханаху ва Таала Кур'ан-ы Керимде айтып атат: "Литунзира каумен ма унзира абаухум фахум гафилун" дейт. Sen eskertesin, korkutasın, uşunday bir kavimdi eldi. Ma unzira abauhum. Alardan atalarına, alardan babalarına, çoğ atalarına eskertүүчү, korkutucu kelgen jok. Fahum gafilun. Allah kaydiger dedi. Bul ma nafiye bolgon manası. Düşünüyorlar. Eger de ma'nı masdariye jawsam
Mavsula sila qilib xotirlatgan bo'lsa, anda qavman mavsuf bo'ladi, daga ma unzira bu ne bo'ladi? Sifat bo'ladi. Tushundingizmi? Endi tunzira qavman ma unzira abahum. Endi sen qo'rqutasan, eskertasan shunday bir eldi, qavmni, alarning ata-babalarini eskertgan siyaqti. Ata-babalarini qanti murdagi payg'ambarlar, murdagi insonlar eskertgan bo'lsa, o'shondoy sen dag'in keyingi kelgan baldarni o'shalarni eskertasan, alarga dag'in eskertib berasan degan so'z chiqadi. Bu ma'nosi da var. Tushundingizmi? Nafiya bo'lganda boshqa ma'nosi bo'ladi, mavsula sila bo'lganda, masdariya bo'lganda boshqa ma'nosi bo'ladi. Ani ma'nosi alarni eskertgandek, ne? Ata-babalarni eskertgandek, bularni dag'i eskertgin, bularga dag'in eskertib bergin degan oyat. Tushundingizmi? Demek Allah subhanahu wa taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de öte bir qiyin ahvalda jo'natgan. Allah'ın sünneti eng buzuq yerden ish alat degan o'shol. Allah taolaning birinchi eng buzilgan yerda o'ngdogan harakat qiladi. Allah'ın sünnet tariqasi shunday. Anan akırın başka qavmlar o'ngoladi. O'shol vaqtda bular japoy bo'lgan, kitebi yo'q bo'lgan, savasiz bo'lgan, qarang'i bo'lgan, bularda payg'ambar kelbese boshqa o'ngoladigan turi yo'q bo'lgan. Anan Allah subhanahu wa taala o'shonday elge ne qildi? Özünün mehrimi menen, rahimi menen payg'ambar qilib jiberdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda. Mana o'shani aytib o'tadi. Allarning ata-babalarini murdagi payg'ambarlar eskertgandek, sen dag'in eskert. Sebebi alar bexapar el, qaydigar el degan oyat. Litunzira qawman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Allah'ım aytadi, laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Alarning ko'pchiligini söz haq bo'lib qolgan deydi. Lug'aviy tarjimasi, so'zma-so'z tarjimasi ne oldu? Alarning ko'pchiligini bizning so'zimiz ne o'tib qolgan, so'zimiz haq bo'lib qolgan. Fahum la yu'minun. Alar iymon keltirmaydi. Alarning taqdirina, alarning ko'pchiligining taqdirina iymon keltirilib yozilgan emas. Söz vacip bo'lib qolgan. Al çeşitli kalgan Allah fahum la yu'minun iman keltirmeydi degan söz. Tushundingizmi? İman Allohning qo'lidan narsa. İman taqdirga yarasha bo'ladi. Amal adamning nimasiga yarasha bo'ladi? Hareketine yarasha. İman taqdirdagi narsa. Taqdirda. Alhamdulillah Allah subhanahu wa taala barcha iman yozgan bu cho'ng ne'mat. Eng baxtli insonmiz. Taqdirida iman yo'q bo'lsa hech narsa qila olmaysan, Alloh saqlasin. Abu Talib ne oldu? Peygamberimizin avası. Atasının bir tuğan ağası. Peygamberimizga eng yaqin adam, eng yaxshilik ko'p qilgan inson. Taqdirida iman yo'q edi. Taqdirda iman yo'q edi, iman keltirgan yo'q. O'shuning uchun iman muqaddar, taqdirdagi narsa. Noshuni Alloh aytib o'tadi, laqad haqqal qawlu ala aksarihim. Alardan ko'pchiligini bizning chechim vojib bo'lib qolgan deydi. Chechim chiqib qolgan, fahum la yu'minun. Alar iman keltirmaydi. Çinliler Kureyş'te köpçülük iman keltirgen yok. Azir adam iman keltirdi başında. Keyin adam barıp başka kabileler gelip oturup köyüp ketişti. Başında azir adam iman keltirgen. Ondan sonra Allah aytib o'tadi. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Bizning sözümüz ne oldu? Hak sözümüz seçilip kalgan, vacip olup kalgan Allah'ın köpçülüğüne fahum la yu'minun. Allah yeme iman keltirişmeydi. Allah. Keyingi ayette Allah subhanahu wa taala iki misal menen kafirlardan jamanavalını bayandab atat, sifatlab atat. Alardan iman keltirmegen sebebini de bayandab atat. Birincisi inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Albatta biz alardan boyunlarına boyun turuq, yoksa kişini salıp koyganbız. Fahiya ilal adqan, al kişender alardan eğige çeyin, eğigine çeyin jetip turat. Fahum muqmahun, alardan başı götürülüp kalgan deydi. Alardan başı asmanda qarab qalgan deydi. Bu yerde Allah subhanahu wa taala kafirlardan iman keltirmegen bir sebebini aytib atadi. Sebebini misal qatarı Allah subhanahu wa taala bayandab atadi. Allah'ın kalamı o'shunday söz subhanallah tan qalasın. Tan qalasın. Bu kishini Allah'ın sözü Allah'dan başqa adam misal da bere albaydı. Onu tushundirib da albaydı. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlal. A'naq degan boyun aytadi. Aghlal degan boyunga salgan kishini aytilmadi. İlgeri bayağı kul eylöçlük doğrunda, kullar bo'lgan doğrunda ne qilishgan adamlarning qo'llarına, butlarına, moyunlarına kishini salib qo'ygan. Azir dele var. Qilmishkerleri jazo tatganda shunday qilgan uchurlar var. Al ne bo'ladi? O'sha aghlal deb aytiladi. Boyunga salgan kishini je boyun turuqdi, mana o'shuni aghlal deb aytiladi.
Kur'an'da aytıp atat, alardın moynunda ne var deyt? Kişender var, moyunturukları var. Fehiye ilel azqan. Zakan degen moyun aytat. Eğik deyt. Ne oldu? Ağzında kişinin moyundan sallıp, Allah neye geçeyim kelegen deyt. Düşünür mü? Allah neye geçeyim kelegen neler var? Kişenleri var deyt. Bunu torat Allah'tan. İnna cealna fi a'naqihim aghlala fehiye ilel azqan. Gördüңөр mü? Al aglal kişenler alardın ne? Noğu eğigine şeyin kötörüp kalgan deyt. Fahum mukmahun. Alardın başına kötörüp kalgan deyt. Mukmahun degen, kama hayam kahu degen söz negezi bayağı tövler su içet ko. Töv su içip alıp durup keyin başını götürет. Görgensingör mü? Tı başını götürüp yutat. Asmandı kara yeri eştege görünbeyt. Oşonu kamak dep aytylat. Mına ошол söz kamak degen söz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunlar tefsirlep atat. Alarga kişinin moyuna salıp, alar moynu götürülüp, alar yer asты görünbey kaldı degen söz. Жериле эмес, керек болсо өзүн да көрө албай калды деп атат. Биздеке моюн көтөрүлүп калса, асманды карап калсаң, өзүң да билбей каласың. Өзүң денеңде эмне бар экенин билбей каласың. Не болуп атканын билбей каласың. Аллах субханаху таала айтып атат, булар ушундай адамдар, алар не кылды? Алардын моюнуна кишен салынган себептүү, алардын башы көтөрүлүп, эми алар эчтекени көрбөй калды дейт. Акты караны көрбөй калды, батыл менен акты көрө албай калды, башканы көрө албай калды. Кала берсе, өзүнүн да көрө албай калды дейт. Адам өзүнү көрсө, чөйрөнү көрсө анан оңолот да. Болсо оңолбойт. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала "Ва фи анфусихим афала юбсирун" дейт. Ва фи анфусихим. Өзүңөрдү карагыла дейт. Өзүңөрдү карасаңар, өзүңдү карап эле Кудайды таанысаң болот. Кудайды бар экенин билип алсаң болот. Түшүнүктүү? Ошон үчүн алар өзүнөн көрө албайт, башканы да көрө албайт. Моюндары асманга карап калган, текебир болуп калышкан, эчтеке көрө албайт. Эми булар иман келтирип келбейт деп атат. Башын ийген адам, өзүн таныган адам, чөйрөсүнө караган адам башы ийет. Ошол адам бир күн хидаятка келет. Бир күн болбосо бир күн хидаятка келет. Асманды карап эле мен дей берсе, эч ким көрбөсө, өзүнөн башканы көрө албаса, өзүн да билбесе, ал адамга хидаят келиш кыйыныраак. Мына ушул сүрөттү Аллах субханаху ва таала мына жерде Кур'ан-ы Керимде баяндап атат. Инна жаална фи а'нaqihim aghlala. Алардын биз моюндарына кишендер салып койгонбуз. Фахия илал абқан. Ал кишендер алардын эгине чейин жетип турат. Фахум мукмахун. Алардын моюну көтөрүлүп, баштары асманга карап калды деген сөз. Моюн көтөрүлгөндөн башы көтөрүлүп не? Баштарын асманга карап калышты. Ошон үчүн алар иман келтирбейт. Кийинки аятта экинчи мисал берип атат Аллахым: "Ва жаална мин байни айдихим садда ва мин халфихим садда фагшайнахум фахум ла юбсирун." Жана алардын алды тарафынан, арты тарафынан тосмолорду же дубалдарды коюп койгонбуз. Фагшайнахум, аларды ороп койгонбуз. Фахум ла юбсирун, алар эчтекени көрө албайт. Ва жаална мин байни айдихим садда. Сад деген тосмон айтылат. Дубал тосмол эмне болсо ошону айтылат. Биз алардын астын тосуп койгонбуз дейт. Астын тосуп койгонбуз деген мустакбал. Алар келечекти көрүшө албайт дейт. Алар келечекти көрүшө албайт. Ва мин халфихим садда. Халф деген мазин айтылат, өткөндү. Алар өткөндү да көрө албайт, келечекти да көрө албайт. Яни булар өткөндү көрүп дагы ибрат албайт, келечектен дагы ибрат албайт. Эмне үчүн? Фагшайнахум, аларды төр тарафынан дубал менен ороп койгонбуз. Төр тарафын эмне кылганбыз? Дубал менен ороп койгонбуз. Фахум ла юбсирун, алар эми эч качан көрүшө албайт. Алар эми эч качан акыйкатты көрүшө албайт. Бул экинчи мисал. Аллах субханаху ва таала алардын иман келтирбегенин айтты. Булар төр дубалдын ортосунда отурган адам сыяктуу дейт. Төр тарафы дубал, коргон, тосулган, эчтеке көрбөйт, эчтеке маалымат билбейт, келечекти көрбөйт, билбейт. Өткөн чактан да кабары жок, тарыхтан да кабары жок, башкадан да кабары жок. Эми бул адам кантип хидаятка келсин дейт. Хидаятка келбейт. Хидаятка келүүнүн жолу айтып атат эмне? Ошол чөйрөдөн чыгыш керек. Ошол дубалдын ичинен чыгыш керек. Дубалдын ичинен чөйрөдөн чыксаң, анан хидаят келет сага. Ошол чөйрөдө жашап өтүп кетсең, сага хидаят келбейт.
Ошон үчүн hidayatка келиштин жолу уламалар айтат, муфассириндер айтат, анын бир эле жолу чөйрөңдү алмаштыр дейт. Жаман чөйрөдөн чык, hidayat табасың. Өмүр бою ошол жаман чөйрөдөгү жаман досторун менен жашай берсең, ошо менен өлүп кетесиң. Төрт балдын арасында өмүр өткөндө өтүп кетет. Сен чыгып кара, жашоодо кара, Аллахтын тааны, махлуктарды кара, асманды кара, жерди кара, окуганды, билгенди, башкаларды кара, Куран менен тааныш, башка менен тааныш, дин менен тааныш, анан сен өзгөрөсүң. Ошол жерден чыкпай камакта жаткандай өтүп кетсең, чөйрөдө, анда сага hidayat келбейт. Мына ошону Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ва жаална мин байни айдихим садда". Алардын алды тарафтарынан не кылдык? Тосуп койгонбуз дейт. "Ва мин халфихим садда". Арт тарафтан дагыларды тосуп калганбыз. "Фа агшайнахум". Төрт тарафынан аларды ороп койгонбуз. "Фахум ла юбсирун". Алар эми көрүшпөйт. Алар акыйкатты көрүшө албайт. Акыйкат көрүнбөйт дейт. Акыйкатка көрүнүш үчүн ал чөйрөдөн чыгыш керек. Ал неден? Дуалдын арасынан чыгыш керек. Ал жашоодо өзгөртүш керек. Андан кийин сага акыйкат керек. Мына ушуну Аллах баяндап атат. "Фахум ла юбсирун" деп. Демек, Кур'ан-ы Каримде, Ясин сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала кафирлардын иман келтирбеген эки себебин айтып кетти. Биринчиси, алар мутакаббир болуп, эчтекени тааныбай калган, асманды карап эле өзүнөн башка эч ким билбей калган, өзүн да көрбөй калган себеп болду. Экинчиси, алар тар чөйрөдө, өзүнүн чөйрөсүндө гана башканы укпай калган үчүн ушундай жолго барышты. Анан кийин лaqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yubsirun, fahum la yu'minun деген нерсе ажып болуп калды аларга. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн hidayatка келиш үчүн бир аз пасайыш керек. Бир аз төмөн түш. Башкаларды кара. Анан чөйрөңдү өзгөрт. Чөйрөңдөн сырткары дагы адамдар бар, жашоо бар, аны кара. Мустакбалды кара, келечекти каяка баратасың. Өткөн заманыңды кара, кандай жашоо болду, кандай болду. Мурдагылар кандай болду, аны кара. Мына ошол истикбал, келечекти карап, өткөн чакты карап, өзүңө ибрат ал, үлгү ал, насаат ал. Андан кийин сен hidayatка келесиң деген аяттын мааны чыгат. Түшүнүңөрбү? Кийинки аятта эми Аллах субханаху ва таала айтып атат: "Ва саваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун". Эми аларга барабар болуп калды дейт. Баары бир болуп калды деген сөз. "Ва саваун алейхим", аларга баары бир деген сөз. Аларга баары бирдей болуп калды. Эмне үчүн? "Аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун". Аны эскертесиңби, эскертпейсиңби, коркутасыңбы, коркутпайсыңбы? Эми лафахум ла ю'минун. Алар иман келтирбейт. Аллах сактасын, бир доор келет, бир вакыт келет. Аллах субханаху ва таала жакшылыкка үндөп эскертип берип барып, адам кайтпагандан кийин Аллах таала эмне кылат? "Хатамаллаху ала кулубихим". Мухар басып коет. Ошол учурдан кийин эми эскертүү эч бир пайда бербейт. "Анзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун". Аллах сактасын. Бул эң жаман жагы. Бул чектен ашкандан кийин ушундай болот. Аллах сактасын. Ошон үчүн Аллах таала бендесин жакшы көрөт. Баарына эскертүү бериле берет. Ар түрлүү тараптан эскертүүлөр келет. Кабыл кылбагандан кийин эми осаваун алейхим болуп калат. Аларга эми баары бирдей. Аларга баары бирдей эми. Осаваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун. Эми аларга бирдей эми. Өзүнөн көрсүн деген сөз. Эми аларга сен эскерт, пайгамбар келеби, башкасы келеби, канча адам келсин, айтса дагы эми алар иман келтирбейт. Алар ошондой деңгээлге жетти деп атат. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн даватында чеги бар. Эскертүүдүн чеги бар. Чеги жеткенден кийин келбесе эми ал бул Кудай урган инсан. Кудайды карга калган адам ал. Аллах сактасын. Аль-Язбилlah. Аль-Язбилlah. Аллах барып сактасын. Ошон үчүн Аллах эскертүү бергенде мын чыкпай келиш керек. Кээде Аллах таалам сый-урмат менен алып келет. Кээде үй менен алып келет. Кандай болсун, келип калсаң динге, Кудай таанып калсаң сен бактылуусуң. Кантип келсең дагы. Анан моюн бербей эле тоң моюнду кылып, мен кыйынмын деп жүрө берсең, анда эми иман келиши кыйын болуп калат. Анда акыбал өтө оор болуп калат. Аллах таалам ушул нерседен сактасын. Ошон үчүн Аллах айтып атат: "Ва саваун алейхим аанзартахум ам лам тунзирхум ла ю'минун". Эми аларга барабар, баарыга бирдей. Аларга эскертсең дагы, эскертпесең дагы алар иман келтиришпейт. "Иннама тунзиру ман иттаба'a ад-зикр ва хашия ар-рахмана бил-гайб фабашширху бимагфиратин ва ажрин карим". Бул аятта Аллах субханаху ва таала ким пайгамбарды ээрчийт, ошолорду айтып атат.
Алдыңғы аятта айтты, аларга эми эскерсең да эскертүү пайда бербейт. Эскертпей эле кое бер деген мааниде чыгып атат. Кимди эскертсең, кимге пайда берет эскертүү? Ушулардын сыпатын Аллах айтып атат. Иннама тунзиру ман иттаба'a зикр. Албетте сен эскертесиң же коркутасың ман иттаба'a зикр. Зикирге ээрчигендерди. Зикирден мурат Кур'ан-ы Керим. Куранды ээрчигендерди сен эскертесиң. Куранды ээрчигендерди эскертесиң. Экинчиси ва хашияр рахмана бил гайб. Рахманды көрбөстөн туруп корккондорду. Алланы көрбөстөн туруп корккондорду эмне кыласың? Эскертесиң. Эми аларга фабашшируху бимагфира ва ажрин керим. Аларга сүйүнчүлөгүн Аллах алар кечирет. Жана аларга өтө жакшы сый бар. Ажрин керим, өтө жакшы сыйлар, сооптор бар деп Аллах таала эскертип атат. Демек иннама тунзиру ман иттаба'a зикр. Зикир бир маанасы Кур'ан болсо, экинчи маанасы насихат. Насихатты ким укса, ошону сен эскертесиң дейт. Яни сенин насихатың ким укса, бул ага эскертүү болду, ага иншалла пайда берет. Ким Куранды укса, Куранды ээрчитсе, ага иншалла Аллах хидаят себепчи болот. Жана ва хашияр рахмана бил гайб. Жана Рахманды көрбөстөн туруп коркса дейт. Рахман Аллахтын сыпаттарынан бирөөсү. Бирде Аллах субханаху таала ва хашияллах деген жок, Рахман деген сөздү айтты. Хашия коркуу деген сөз. Алладан деген жери жок. Хашия эмне деди? Рахмандан деди. Ишара кылды. Бул эмне? Коркуу, мухаббат коркуусу. Коркуу, мухаббат коркуусу. Коркуу эки түрлүү болот. Бирөөсү хауф, экинчиси хашия. Хауф дегени баягыда жырткычтан корккондо айтылат. Алдыңдан арыстан чыгып калды, жолборс чыгып калды. Анда коркуу башкача болот. Буну хауф деп айтты арабтар. Экинчи хауф болот, коркуу болот, бирок мухаббат менен чогуу болот. Сүйүү менен, урмат менен чогуу болот. Мисалы, ата-энеден коркуу. Коркот атасынан, апасынан коркот. Бирок коркуу менен кошо эмне болот? Мухаббат болот. Устаздан коркот. Коркуу менен кошо эмне болот? Мухаббат болот. Чоң аксакалдан коркот, чоңураак бирөөдөн коркот, бирок мухаббат менен коркот. Мына ошол мухаббат менен коркууну хашия деп айтылат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Керимде Аллах субханаху ва таала иннама яхшаллаха мин ибадихил улама деген. Көрдүңөрбү? Хашият ал жерде келген Аллахты сүйүп коркушат деген сөз. Алланы сүйүп коркушат деген сөз. Жөн эле баягы жыткычты көргөндөй эмес, андай эмес. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала ва хашияр рахмана бил гайб экинчи сыпаты. Иман келтире турганда экинчи сыпаты эмне экен? Алар гайыптан, Кудайды көрбөстөн туруп, Рахманды көрбөстөн туруп коркушат деди. Коркуу кандай коркуу? Мухаббат коркусу. Аллахтан көрбөстөн туруп, мухаббат кылып коркушат. Я Аллах, сен Рахмансың, Рахимсиң, бооркерсиң, мээримдүүсүң. Азабынан коркобуз. Сен жакшы көрөбүз, бирок азабынан да коркобуз деген коркууду Аллах айтып атат. Демек, Аллахтан корккон инсандар, мына ушул инсандар эмнеге келет экен? Хидаятка келет. Мына ушул инсандар хидаятка келет. Экинчи хидаятка келеткен түрүнү экинчи таифа инсандарды Аллах баяндап атат. Ва хашияр рахмана бил гайб. Алар Рахманга көрбөстөн туруп, Рахмандан коркушат, гайыптан коркушат. Мына ушул хидаятка келет. Эми булар хидаят келсе эмне болот? Фабашшируху бимагфира. Алар сүйүнчүлөгүн. Мени көрбөстөн корктубу? Эми аларга сүйүнчүлөгүн. Мен аларды кечирдим дейт Аллах. Фабашшируху бимагфира. Алар магфират менен башарат берген. Алар сүйүнчүлөгүн магфират кечирим менен. Ва ажрин керим. Жана ажр сыйлыктарды керим болгон. İzzet menen berilgen. İzzet menen berilgen alага сооптор болот. Кээ бир учурларда бир нерсе берилет, акын аласың, бирок не İzzet менен албайсың. Корбол боласың. Кээде акын аласың, İzzet менен аласың. Мисалы, бир жерде иштедиң, иштегенден кийин акчаң бербей койду, коркулданып, "Ма, ал" деп таштап койду. Акынды алып атасың ажырды. Бирок не карим эмес ал. Корлук менен аласың. Кээде эмне кылат? Ишиңди бүттү, акырында эмне кылды? Өзү келип, ак батасын берип, чайыны берип, анан дуа берип, акчасын берип колуңа. Айырмасы барбы? Айырмасы бар. Бул да ажыр. Бирок биринчиси ажыр карим эмес, экинчиси ажрин карим. Мына ушуну Аллах айтып атат, аларга магфират да бар, андан сырткары ажрин карим, аларга карим болгон ажыр бар дейт. Аларга сыйлуу ажырлар бар. Сыйлуу эмнелер бар? Урмат сый менен кошо бериле турган сооптор бар дейт.
Булар кимдер? Алланы көрбөстөр иман келтиргендер, Алладан коркуп, жана зикирди эстегендер, яни Кур'анды ээрчигендер, насихат кылсаң, баян кылсаң, дават кылсаң, даватыңды угуп, үгүт насихатыңды угуп, сени ээрчигендер. Ушуларга кечирим жана ажрин керим не болсун дейт, сыйлуу, урматтуу сооптор болсун дейт. Андан кийин Аллах субханаху ва таала ахиретти баяндап кетти. Инна нахну нухйил маута. Аллах айтып атат, албетте биз өлгөндөрдү тирилтебиз дейт. Өлүктөрдү биз тирилтебиз. Инна нахну нухйил маута. Ажайып аят. Албетте биз ошол өлгөндөрдүн бүт баарын биз тирилтебиз. Ва нактубу ма каддаму. Алар эмнени жиберишкен болсо алдына, аларды жазып койгонбуз. Ва атharahum. Алардын артында калган асар издерин жазып койгонбуз. Ва кулла шейин ахсайнаху фи имамин мубин. Алардын бүт бардыгын ачык болгон имамда, ачык болгон китепте алардын бүт баарын жазып койгонбуз дейт. Сактап койгонбуз деген аят. Инна нахну нухйил маута. Албетте биз не кылабыз дейт? Өлгөндөрдү кайра тирилтебиз дейт. Демек тирилтүүчү зат Аллах субханаху ва таала. Өлгөндөн кийин жашоо хак. Иман келтиргенибиз ошол. Ушул отурганыбызда ушул негизде отурабыз. Биздин кафирлардан айырмабыз ушул. Өлгөндөн кийин жооп беребиз, эсеп китеп болот, жашоо бар, неамат бар, дозок бар деген ишенимиз бар. Ошону Аллах айтып атат: "Инна нахну нухйил маута." Албетте өлгөндөрдүн бүт баарыны биз кайра топ тирилтебиз. "Ва ма залика алаллахи биазиз." "Ва нактубу ма каддаму." Анан Аллах айтып атат: "Ва нактубу ма каддаму." Алар эмне жиберген болсо алдыга, каддама деген алдыга жиберген деп айтылат. Яни кылган амалдар деген сөз. Алардын кылган амалдарынын баарыны не кылабыз? Жазып коебуз дейт. Демек амалдар бүт баары жазылып атат. Лаухул махфузда жазылган, берги фериштелер жазып атат, бүт бардыгы махфуз жазылып атат. Нактубу ма каддаму ва атharahum. Асар деген сөз эки маанада келет балдар. Бир маанасы хадисте келет, мисалы аддалу алал хайр кафаили. Бир жакшылыкка баштасаң, сен ошо жакшылыкты кылгандай соопко ээ болосуң, соопко ээ болосуң. Хадисте келет, бир жакшылык кылган болсо, андан кийин бир адам келип ошол ишти кылган болсо, анын сообу экинчи кылган адамдын сообу биринчисине эч бир кембестен соо бериле берет. Бул да асар. Түшүнүңөрбү? Сен бирөөгө дават кылдың, намаз окуганды күттөдүң, намаз окуттуң, Кур'ан окуттуң, жакшы иштерге чакырдың. Кийин ошол адам жакшы адам болуп кетти. Жакшы канча амал кылган болсо, жакшылыгынын бүт бардыгы соогу сага да келип турат. Ушул асар. Хадисте келет, бир адам жаманга себепчи, жаманчылыкка себепчи болду, Алла сактасын. Бирөөгө себепчи болду, андан да өткөн жаман болду, жаман иштерди кылды. Ошол жаман иштердин бүт бардыгынын неси, кесепети, жамандыгы буга келип турат. Биринчи себеп болду ушул. Ушул асар деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Аллах айтып атат: "Инна нахну нухйил маут ва нактубу ма каддаму." Алар кылган, өздөрү кылган амалдарын дагы, ва атharahum, артынан булар жакшылыкка себепчи болгон, алар кылган амалдардын соопторун дагы жазып коебуз деп атат. Бир маанасы ушул. Асардын. Асардын экинчи маанасы издеген маанасы да бар. Мешитке кадам коюп барасың, мешитке баратканда жолго издериң түшүп калды. Чаң болуп, бут кийимиң изи түшүп калды. Булар да асар. Булар да асар. Мунун маанасы алардын амалдары, алардын басып жүргөн кадамдары, издери, алардын дагы биз не кылабыз? Жазып коебуз деген сөз. Бул маанасы дагы бар. Түшүнүңөрбү? Бул да асар. Сен мешитке баратасың, жакшы иштерге баратасың, чуркап жүрөсүң, намазга баратасың, даватка барасың, талимге баратасың, каяка баратасың, ошо басып баратканда кардагы, жамгырдагы, ылайдагы, кумдагы издериңдин дагы не Алла Таала жазып коем дейт. Бул да асар. Мына ушуну Аллах айтып атат: "Ва нактубу ма каддаму ва атharahum." Көрдүңөрбү? Алардын кылган иштерин, жана алардын артынан келе турган иштерди, алардын басып өткөн издерин дагы жазып коебуз. Ва кулла шейин ахсайнаху фи имамин мубин. Бүт баарыны биринде калтырбастан биз лаухул махфузда сактап койгонбуз дейт. Имам деген алда турган айтылат. Имамдын алдыга турат, мехрапта турат. Лаухул махфузду имам дейт, амамна. Анда бүт баары алдынан жазылган. Ошончо имам. Мубин деген ачык деген сөз. Көрбү? Ал имам мубин лаухул махфуз. Лаухул махфузда Аллах субханаху ва таала бүт баарыны кылган амалыңды, сенин кийинки болуп аткан нерсени, яни садака жарыяларды бүт баардыгын жазып койгонбуз дейт. Бүт баардыгы махфуз дейт. Ошого жараша эми Аллах субханаху ва таала же неамат менен, сый менен, же азапка тартат. Алияз билlah.
Allah saklasın. Demek Kur'an-ı Kerim'de şunda acayip kitap ahiret şunda bayandaydı. Ahiret hak, kırpınçalık nerse жоғалып ketpeydi. Kırpınçalık nersenin жақсылығы dağın, жамандығын dağın adam balası ahirette görür. Buna şunu Allah Subhanahu ve Teala ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin dep bayandavatır. Büt barını biz açık kitapta Kur'an'da saktap koyganbız. Büt barı Kur'an-ı Kerim'e Lavhul Mahfuz'da bar buyardığı Lavhul Mahfuz'da degan ayet bilen bugün sabah tugördü. Demek ne oldu? Yasin suresi özgöçe sure, özgöçe ahirette eskertet. İnşallah keyingi sabahlardan görürsünüz. Ahirette biz tafsil Allah Teala'nın bayandaydı. Allah Subhanahu ve Teala barımız imanımızı bekem kılsın. İmanға keltire turgan joldorunuzu açıp koysun, gözünüzü açsın, yüreğinizi açsın. Jaman çöredен çıkarsın. Jana Allah Subhanahu ve Teala жақсы adamlar bilen çoğul kılsın. İman üçün menet negizi oşol çöylönü oңdoş kerek bolat. Çöylönü oңdo bolsa iman kelişi kıyınırak. Mına oşol iki misaldan Allah Teala muşunu bayandadı. Subhanakallahumma bihamdika eşhedü en la ilahe